Dobrodošli v šalicah. Danes so pripravila Game of Thrones šalice, oziroma Igre prestolov. Z vami sva Khaleesi. Pa Jon Snow. Veš, da je zdaj zadnja sezona Game of Thrones, ne? Pa lik dober so let prebil. Kjer so najbolj popularne tenisice v Winterfellu, oziroma Zimišču? Kjere? Ned Stark. Lepa. Ful mi je bedno, ka vem, da Jaime nikoli ne bo kraljeva roka. Zakaj bivši mož od Khaleesi pristal v zaporu? Zakaj? Zaradi tega, ker je kralj drogo. Veš, zakaj se Tion boji narediti omleto? Ker nima jajc. Kaj je ugotovil Brandon Stark, prednje postal invalid? Kaj? Da Jaime kar dobro poriva. Lepa. Jaz sem drugače prav videl, kdaj je Jaime izgubil zanimanje za Brienne. Ko gotovo, da nista v sorodu. Kaj naredi Khaleesi, ko je razočarana? Kaj? Zmaja z glavo. A veš, zakaj Stannis sledi Missandri? Ker je njegovih hčerki obljubila zelo svetlo prihodnost. A si slišal, da je bil Joffrey ful jezen prednje umrl? Ja? Stari, nadel je čist popeno. Jep. Zdaj v novi sezoni bo en karakter postal pirat. Veš kjer? Arya! Okay. Are you sure? Arya. Kjer šport bi si Jaime naredil v Igri prestolov? Kjer? Ziher bi hotel rokomet. Verjetno bi jo hotel imeti. Drugače mi pa ful smil Tyrion, ne? Ker njegova družina je ful premožna, onda pa komi hrano na mizo. Okay, v čemu je najboljša Cersei? V čem? V grajenju spletk, zavezništv in cest. Skova cest? Incest. Incest. In zmagovalka današnjih šalic je Khaleesi. Sponzor današnjih šalic je H2O.